the South African government, we call for the Israel government to accept the current ceasefire on the table. Indvuna yetebudlelwane nekusebenzisana nalamanye emave emhlaba Ronald Lamola ithi iNingizimu Afrika itawuchubeka nekukhutsata kuthula emhlaba wonke. Kwayena lo 350 akaneli nelithanga kufuna lamandi uwathenge. Takhamuti tasemagogeni kumasipala wenkomazi eMpumalanga tibambe umbhikisho tithi setinetinyanga letisikhombisa tingawatfoli emanti. Bakuhle kuphinze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba nalomuhla ngitetfula ngise Auckland Park SABC lishonile asibongeke ukuthi ukhethethini. Indvuna yetebudlelwane nekusebenzisana nalamanye emave emhlaba Ronald Lamola ithi iNingizimu Afrika itawuchubeka nekukhutsata kuthula mhlaba wonke. Lamola uvete nekukhathateka ngetimbi lekuchubekako kuleli vikati lase-Afrika nekukhinyabeteka kwemnotfo kulandzela kwenyuswa kwenzelo yemikhicito lethunyelwa eMelika. Le ndvuna beyikhulumisana nebetindzaba ePitoli lomuhla. Indvuna Lamola ithi iNingizimu Afrika ilibekeliso futhi iyalusebenta lidzabo letekuvikeleka etigudzini letahlukene. Lamola uvakalise kukhathateka ngale mphelekezo ichubeka iDRC. South Africa remains gravely concerned about the humanitarian and the security situation in the Eastern Democratic Republic of Congo. Despite peace agreement, fighting between the M23 rebel groups and the DRC armed forces persist. Indvuna ithi iNingizimu Afrika itumisele ekuqinisekisa kuthula kulesimo lesichubekako eMiddle East. As the South African government, we call for the Israel government to accept the current ceasefire on the table that has been negotiated by all the relevant stakeholders. We reiterate our call for the release of all hostages and political prisoners from both sides. Nanobe ludzabo le 30% wenzela yemkhicito yakuleli empahleni ethunyelwa eMelika ingehli kahle kuleli. Indvuna ithi ubudlelwano bayo bekusebenzisana neMelika solo buqinile. While discussions on issues such as the 30% unilateral trade tariffs imposed by the US highlight areas of concern, the bilateral relationship remains resilient and continuing in terms of engagements. Kusenjalo ubumengameli beNingizimu Afrika ku-G20 sebufika esigabeni esimcoka kakhulu lapho khona kulenzeleke ukuthi kubanjwe imihlangano lemcoka leyahlukene ngaphambi kwale ngcukuthana lenkulu ngenyanga yeLweti. Ingene elangeni lesibili ingcungcuthela ye-Interpol lebanjwa njalo ngeminyaka. Lamuhla igcile etinhlelweni tekulwisana nekushushumbiswa kwemali emaveni lakulengabadze ye-Afrika. Tihambeli tale ngcungcuthela ticinisa nebudlelwane bekulwisana nebugebengu lobuhlasele leli vikati. Le ngcungcuthela ibanjelwe eKapa. I-Interpol yethule emathuluzi laselicophelelweni lolusetulu kanye nemininingwane lesetshenziswa ngulamanye emave langemalunga kulwisana nekushushumbiswa kwemali ngalokungemthetho emaveni lakulengabadze nasemhlabeni wonkana. Namibia and South Africa is a long-term, solid relationship as neighbors. And over the years, we have even conducted joint investigations. Because of the free movement of people and goods between our two countries, there are always crimes committed either in Namibia or in South Africa. I-Afrika njengemhlaba wonkana ibukene nemacembe ebugebengu landlondlobala njalo lachaswa timali letingena emayekeni ngalokungemthetho. Le ngcungcuthela iphindze yagcila kuloludlame nebugebengu lobuchubekake eKapa. Komishana wamaphoyisa kuvelonke ukuvumile ukuthi kuyakhathata lokwenyuka kwebugebengu bekudubula lobuyamene nemacembu neludlame lwematekisi kuleli dolobha. Transnational organized crime, of course, it affects a lot of countries, not only South Africa. We have there are criminal syndicates that came into the country. Of course, some don't operate here; they operate outside. But through ITC, they commit crime in this country and vice versa. Takhamuti tasemagogeni kumasipala wenkomazi eMpumalanga tibambe umbhikisho kulandzela kubete emanti kulendzawo. Tivale umgwaqo lomkhulu walendzawo ngematshe nalokunye. Letakhamuti tithi solo tide emanti kusukela ngendlovu lenkulu lonyaka. Kanti futhi ke tisola masipala ngekushaya ngenhlanekela tikhalo tato. Takhamuti tivale umgwaqo lomkhulu longena emagogeni ngematshe nalokunye tifuna emanti. Tithi solo tide emanti kusukela kwacala lomnyaka.
Letakhamuti tithi tiphoceleleka ukuthi tithenge emanti kanti labo labede imali bakha emanti edamini lendzawo. Ufuna lamanti uwathenge kwathiwa la emagogeni side lelithange lelikhona alikhona kusinethisa sonke bakha lithange bathi balakhile lithange kwathiwa lithange seliright bawavula mankabanga bawavula ngaFebruary bawavula aphuma athi aphumle emanti kwaba kugcinwa kwawa sange siphinde namanje sukela February namanje solo emanti side. Letakhamuti letitfukuthele tiganela unwabu ticoshe likhansela lendzawo njengoba tithi utishaye ngenhlanekela tidzingo tato. Tiphindze tamsolwa ngalenfombatane leneminyaka leli-14 ledvutshulwe yalimala ngalesikhatsi kubhikishwa. Sodolobha wamasipala wenkomazi uthi ubikelwe ngaloludzaba lwemanti ngelisonto. The main project is supposed to supply lalamanye ema project but alternative lesiyenda because sizamile ku phazamisa lipipe lelisupplier boBosfontein to test lama pipe ingahambi service provider lama pipe akatestwa mayitestwa ke lo mphakathi watholile manje. Makagula uncuse etakhamuti ukuthi tivule umgwaqo ngalesikhathi asahlela amaloli emanti kusita lo mphakathi. Emaphoyisa esifundzeni saKwaZulu Natal aqinisekise ukuthi bantfu labalishumi-15 bayophinzilidwa ngemibuto estation semaphoyisa kwaDabeka. Lokhu kulandzela ukuthi bashayeli be-e-hailing lababili batutshulwe bahlukubedwe bashayeli bematekisi ngolwesithathu. Umshayeli we-e-hailing loneminyaka lengama-22 utfolakele ashonile kulendzawo tinyangeni letimbili letengcile. Ubikwe njengalolahlekile kulandzela ukuthi-ke imoto yakhe yebiwe. Lokhulumela litiko letekutfutsa nekuhlaliswa kwebantfu esifundzeni saKwaZulu Natal indaba ezinhle sibiya uthi utawuba nemhlangano kusasa ekuseni. Lo semkhatsini wenhlangano ematekisi kanye nemkhandlu we-e-hailing landzela sigameko seludlame kwaDabeka dudane nasePinetown. We want to see the KZN e-hailing council also playing a leading role in that meeting because they are representing the interest of many e-hailing drivers who were affected by the incident that took place yesterday. Lomunye webashayeli be-e-hailing loshaye kwaphinze kwadutshula nemoto lahamba ngayo uthi kuningi labahlangabetana nako. Uthi bakile behlisa bagibelwe bacele ukuthi abathwale njengenjwalo kanti uthi kudzala aphila ngekwesaba. La embonini yethu ngiyafisa ukuthi nathi basamukele ukuthi sinathi siyasebenza futhi abekho abantu esambe simisimine sithi uyahamba mfethu cha yonke into esiyenzayo umuntu uyakurequesta uyihlalela uhleli khona usuku uhambe umlanda ngale kokuhamba nje ulokumemeza wenzani cha thina sinama app esanikwa kuthiwa siwasebenzise imoto zishanga ama double disc namaplate amnyama yonke into right yabonana amaphoyisa ade efikile ayivimba ayibona zi right imoto zethu ayinankinga. So nathi siyacela ukuthi sivunyelwe ukuthi sisebenza sithathe umsebenzi womuntu. Emaphoyisa acaphe simo kwaDabeka. Kuletinye nasibuya etitolo. Bathanzi nebalandzeli bemlingisi longasekho emhlabeni Nandi Nyembe bebahlangene eMarket Theatre eJozi kuyawukhumbula inzima layidlale kutekulingisa. Wemukelekile mbukeli esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Bathanzi nebalandzeli bemlingisi longasekho emhlabeni Nandi Nyembe bebahlangene eMarket Theatre eJozi kuyawukhumbula inzima layidlale kutekulingisa. Nyembe ushone evikini lelengcile aneminyaka lengama-75 ngemuva kwegula sikhashana. Nyembe bekatiwa kakhulu ngenzima layidlala njengaNandi Sibiya kuZone 14 awuyeke futhi atiwe ngalizi kuSoul City. Labo ke bekasebenza nabo nalabo bekasonzelene naye bavumise kakhulu umsebenzi wakhe kumkhakha wetekulingisa babeka ngalena ndlela. 6 weeks, and she would offer her Saturdays to work with these beginner actors and teach them both how to deal with the huge attention that comes with television. Mama Nandi was one of the people that even if you don't know her, you will notice her by the smile. She was a nurturer. She had the superpower to not just make other actors around her look good, but she made everybody around her look good.
She loved nothing more than sitting with us, telling us stories that blended her own journey with the dreams she held for us. Those stories. Those stories are now treasures. Treasures will pass down, ensuring her light continues to guide the generations to come. Nyembe utawufihlwa ngemgcibelo kuleli viki lelisetulu. Njengoba siqhubeka nekubungata inyanga yalabasikati ingci sikhulumisana na Alima Milazi longumdidiyeli wetindzaba teSwati khona la eSABC aphinzeke abe ngumbhali wemabhuku. Asikubingelele Alima sikwamukele etindzabeni lomuhla. Angikubingelele Rebecca, ngibingelele nebabukeli emakhaya. Alima, mhlambe ungaqala ngekusilandzisa limayelana nani imbambambamba lelibhuku kudvebela nje umbukeli isithombe ekhaya. Lelibhuku Rebecca li ngemuntu lomsikati lofuna lithando lofuna kunakwa. Lihloseke kufundzisa umuntu lomsikati kwekuthi akangabeketeli etimeni letimatima, angaphinze atithandze, angaphinze akwati kudakha, angaphinze futhi akwati kuphila ngaphandle kwekuthi afune bulungiswa noma afune kuphinzisela. Akathi nakandlule nje etimeni letimatima atifundzise ukuthi funa yena atithole. Lihloseke futhi nekubulala lomcondvo ukuthi umfati uyabeketela. Lithi lenkubona kwangathi mine kuyinvo lecindzetela abantu labasikati labanyenti luthandweni. Kubenda kwekuthi bangasakhoni ukuthi thola bona balahlekelwe bungibo babo. Ngako lelibhuku lithi dithandze vuka uphile futhi umuntu lomsikati. Alima, ucucutelwa yini ukuthi naku phela se wena ufuna ukubhala lelibhuku, yini le yacucutela ukuthi ulibhale, kanti futhi ke yini lenye umuntu lomsikati langayizuza ngekhathi kwalelibhuku uma sekalifundzile? Ngacucutelwa tindzaba Rebecca lengititfolako noma lengitivile ticocwa abantu ikakhulukade emateksini nangihamba libanga lelitse enyuvesi nangifundza bekuba khona abantu labasikati ke labacoca nami bekunemoya nje okungethemba bangitshele ngendlela impilo ibacindzetele ngayo eluthandweni. Se lokho kungente ngafisa kwekuthi kwangathi bengingabhala phasi ngivete imiva yabo naloku labakufundzile ngikubhalele umuntu lomsikati ngendlela yokuthi lakata ukhona kuchumana ngayo nalo aphinze futhi afunze ini ke afunze kwekuthi akekho yedwa akangalahli lithemba lisekhona lithemba angaphinza phile futhi kutithandza embili. Alima, ngabe yini ingcinamba lohlangabetene nato mawubhala lelibhuku? Nangibhala lelibhuku ngasho kwekuthi kwekucala nje bekuthola indlela yokubeka lendzaba in a way ngendlela yokuthi ikhona kuchumana nemuntu lomsikati ikhona kusita lomunye bekumadima nje kuthola le ndlela lengayibeka ngayo kuphinze kwabamadima futhi nekuthola umhleli umuntu lata uhlola lelibhuku ukuthi libhaleke kahle yini lifanele yini ukuthi belingavele ebantwini lifundwe bekuyingcinamba nje lenkulu leyo kakhulu nekuthi ke liphinze lithengiseke. Alima, ungathini kulomunye umuntu lapha naye lonenshisakalo yokuthi abhale lakhe libhuku ungamgcugcutela uthini? Ngingathi nje bhala cala ubhale lokho lokukhona emcondweni wakho lo longakhona ukuphimisela ngetindzebe temlomo cala ukubhale phansi ngaleyo ndlela utawuthola leligqozi lekubhala ngeke wadi mhlawumbe ngaloko lokubhalile kukhona lekungamsita lomunye umuntu nje angasitakala ngaloko lokubhalile bhala ungesabi. Alima, sibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga. Kanti ke loyo bekungu Alima Milazi umbhali welibhuku lelibitwa All I Wanted Was His Attention. Sikubutile ke mbukeli ukuthi kulandzela lizinga lelisetulu lekubede kwemisebenzi kuleli bantu batitfola bashushumbiswa kulamanye emave kuyokwenta tikhali tembi. Ngekucabanga kwakho bangativikela njani kuloku? Umbono wakho uyalandzela. Abantu noma bengasebenzi ababheke indawo ukubonakala ukuthi zethembekile ukuthi zinomsebenzi. Ngibona nje into engasiza ukuthi andena research siverify la amakhampani apost umsebenzi ngoba sebaphosta nje
sebafuna ukuthi abantu bafuna ukubasebenzisa so ukuba South Africa vele si disparate ukuthi umsebenzi awukho. Ungaze uyahamba uvakashela etikhungweni tahulumende letikhona liningi lakhona uthola abantu asebakhulile mara bona basanemsebenzi while abantu abasha labaphothulile imfundo tabo abajoza abanamsebenzi cela uhulumende abukelela naye abantu abasha athathe abantu abadzala bafaya embeshenini. Yenza ucwaningo nzulu ngaleyo nkampani ukuthi inkampani esemthethweni yini futhi inkampani ekhona. Okokuqala, okwesibili yiba nomuntu omaziyo osebenza kuyona noke wambona. Ngicabanga ukuthi okubalekile ukuthi siqaphele kakhulu izinto zama social media because izona izinto abayisebenzisayo ukuyenga abantu. Uhulumeni wethu bakwethe ngabuvula amathuba omsebenzi baningi amathuba omsebenzi abantu basebenze. Lona ngumbono wembukeli. iSABC ngeke yetfest bekudiphendvulela ngawo. Nasivakashela imakethe tetimali sifuna ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Asesibambe iN4 siye eMbombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tipi kulethamba embili lephuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu. Alishone mlingani siyavusela kumbukelo tizoba deswadi ku SABC1 khona ke ekhaya nathi ke lesitiphethe kulihlelo liphuma embiteni namhlanje manje ngoba mvunankulu kulesifunza sempumalanga neti mvuna takhe bavakashela ke masipala we Dr Pixley Isaka Seme njengenceke ukukhuluma kabandi kuthula kwedinsita kunangu ke masipala kanti ke bahlali basemakokeni kumasipala wasenkomazi bavuke bavaleke umgwaqo namhlala phona ke bakhala ngayo ke indzaba ekuswelakala kwemandi lahlandekile kunaye ke indzawo njengoba sebasike kuthi inyanga amande bangatholi impompi dabo siboleke indlebe ngesimbi esithuba zamatebe ngesimbi esikhombisa kumsakato lokwalagwala FM angibonge mlingane lisimba lakho egoli zama malehle mbukele ekhaya. Asibonga kakhulu kuSibu phansi eMbombela kuligwalagwala FM. Mbukeli tingako besikuphathele tona lomuhla kanti ke sitatibeka la fola letinye kusasa endzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako letelama leti tikhona tesixhosa ngensimbi yesikhombisa kuyo lenkundla ungakhohlwa ngemva kwetitolo ukhona into zakhe nesimo selitulo kusuku lobuhle kwa Asikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulo sibonga kakhulu ke Rebecca naDotinzaba kanti ke masibuka sithombe sethu kusehla namuhla akhombisa abahle kakhulu ke mathuba emvula mabuka cishe kakhulu kade sifunzakela iNorth West njengoba nyukula lapha ku60% abuyehlele kuyeke la 30% kanjalo nencenye sifunzakela iEastern Cape alapha kuyeke la 30% ngwalelo muhle kanti ke masekuchubeka sikubukela naselangeni lakusasa achubeke njalo ke lawo mathuba emvula njengoba kudla ke ekhathini elive ngwalelo muhle njengoba lapha kuyeke la 30% limbonyeke emafu mabuka ke la iShwana Kapa njengoba ikhona ke nalenkungu lokhombisa ke la kukhasa phase langeni lakusasa ke ekseni kanti ke isixwayiso lesivula South African Weather Service likhombisa ke kuduma kakhulu mabuka ke incenye esifunzakela iNorth West kakhulu nobe ke iNorthern Cape kakhulu kati enzaweni yase Uppington kwalo lomuhle kanti ke naselangeni lakusasa sisekhona ke lesixwayiso lesivela kwa South African Weather Service ekucubuka komlili kakhulu kati enzaweni ke yase Northern Cape kwalo lomuhle kanjalo nencenye yesifunzakela eMpumalanga Kapa nesifunza eMpumalanga wehlelekela esifunzeni iKwaZulu Natal kwalo lomuhle masikubukela ke la amazinga eshisa kutseme njani kakhulu kati elangeni lakusasa masibuka ke la sifunza eGauteng enzaweni lefana nabo Pretoria lifuthumele ngaye ke la 29 27 Johannesburg eSprings eCarltonville likhombisa ke kufuthumala nakuleto tindzawo leto yongalo lomuhle kanti ke la sifunza iLimpopo kuyashisa ke mambu kwanzawo lefana ke lana bomusina njengoba lapha kuye ke la 35 ethoyando lihleli ku 34 nangale buphalabura 33 eliphalale Thabazimbi Bhelabhela nakhona kuyashisa kuleto tindzawo leto yongalo lomuhle kanti ke sifunza iMpumalanga kuyashisa khipha umkhovetsheni mambu kwanzawo lefana nabo Nkomazi njengoba Mbombela lihleli ku 31 emkhondo nakhona kuyashisa kuleto nzawo leto ke Miklibeke emalahleni nasesekunda ngolo lomuhle likhombisa ke kufuthumala ngaye ke la 27 kanti ke sifunza eKwaZulu Natal likhombisa ke kufuthumala eKokstad nga 27 kepha ke kuyashisa mabukwanzawo lefana nabo Ulundi bo Vryheid ngaye ke la 33 wehlele ke Richards Bay ngaye ke la 32 ngolo lomuhle 30 mabuka ke la nzawo lefana nabo Pietermaritzburg kanti ke sifunza Eastern Cape nzawo lefana nabo Grafi lapha ku 26 lifuthumele kuleto nzawo leto ke lipholile ke Ncuba nga 25 kono Joli nakhona nga 24 eMakhanda lihleli ku 23 mabuka bo Gqeberha lapha kweke la 21
lifuthumele ke eMthatha ngaye ke la 28 ngolalo muhle kanti ke Western Cape tinzawo lefana nabo Fredendal bo Glen Williams lapha ku 22 lipholile ke futhumele ke Beaufort West ngaye ke la 27 mabukwanzawo lefana nabo George Bomusel Bay lihleli lapha kuye ke la 20 ngolalo muhle kanti ke masithubeka sibukela ke la iNorthern Cape inzawo lefana nabo Springbok lapha kuye ke la 22 kepha ke iSaturday kube kubanza ke ekseni njengoba lapha ku 0 kepha ke liphole ngesikhathi ke Tanzamba makubu athini ihlelo ku 26 22 kubokurumani kanti ke lipholile mabuka inzawo lefana nabo DA ngaye ke la 22 ngolalo muhle kanti ke iNorthern Cape inzawo lefana nabo Velkom likhombisa ke kufuthumala kuyashisa eBothaville ngaye ke la 30 kepha ke Bosasolbek lapha kuye ke la 28 boKroonstad kanti ke mawuhlela bo Bethlehem ngolalo muhle likhombisa ke kuphola nangala bo Fixback ngaye ke la 24 mabuka inzawo lefana ke la nabo Bloemfontein lapha kuye ke la 25 kasi ke letinye tindzawo lekufana nabo Harepdam ngolalo muhle zawo letoya kanti ke uma sibeka sibukela ke la tindzawo letfana ke la nabo Tosca ngolalo muhle lapha kuye ke la 31 kuyashisa kuleto tindzawo leto ke bo nebeke ku Rustin behlele ku Potchefstroom ngolalo muhle kungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle